Noheli nziza ku bayemera bakayizihiza ndetse n'umwaka mushya muhire kuri mwebwe mutwumva aho muhereye hose ku isi. Tugeze muri wa mwanya mwiza rero, ya saha y'uburyohe, wa mwanya wo kubatuza heza kandi hadahenze, tubereka amazu ndetse n'ibibanza bigezweho biri ahantu hatandukanye, haba mu miturire cyangwa se mu buhinzi, ukagura bitewe n'aho ushaka cyangwa se n'uko ku mufuka hahagaze. Ni Professor Muhigi rero basuhuza, tubahaye ikaze. Aha turi rero ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, aho tugiye kubereka inzu nziza igurishwa ku mafaranga makeya. Inzu ubona rero ni inzu nziza rwose iri ku muhanda. Uyu ni umuhanda uturuka ku muhanda munini hirya hariya ukayigeraho. Urabona ko ari inzu iri kumwe n'izindi nzu z'insirimu, inzu z'abaturanyi nziza. Ni inzu rwose iri gukora ku muhanda neza, kandi inzu nini nk'uko tugiye kubireba. Urabona ko ari inzu ikoze ipavomye, ifite plente hasi ikinze neza, ikaba ifite planche ya metalike, ifite ibyumba 4 ndetse na salo, ikaba ifite amanexe mu gikari tugiye kureba, ikagira urupangu rwubatse ndetse runakoze nk'uko mubibona. Ni korotire ikoze rwose neza nk'uko mubibona. Aha twinjiyeho ni mu gikari, tugiye kureba uko naho hameze ndetse n'amanexe yaho. Aya mazu rero mureba na annexe yayo, nako ari inzu rwose ikoze iriho umureko ugezweho na desante, harimo gushyira itimanura amazi. Aha ni mu gikari cyabona ko naho hafunze na metalike kandi pavomye. Ni inzu rwose ikoze kandi nini, ubona ko atari ya za nzu z'amafuti cyane. Turacyareba mu gikari uko hameze, mu gikoni cyaho, amanexe ari mu gikari, annexe igera kuri 3. Iyo nayo ni annexe yindi ya kabiri mu gikari, ndetse n'iyindi yo ku ruhande turi kubona. Ubona ko ari inzu ifite annexe 3 ndetse n'ikindi kibanza kiri inyuma gifite 12 kuri 15, nicyo turaza kukibona. Izi zose ni annexe ziri mu nzu, ziri kumwe n'inzu ziri mu gikari. Ni inzu rwose ifatika, ifite mu butaka, ifite ubutaka bugaragara. Nibyo twarebaga rwose. Noneho tugiye kugenda turebe n'ikibanza kindi kiri inyuma yayo, nacyo kigurishirizwa hamwe n'iyi nzu. Ikibanza kinini gifite metero 12 kuri 15. Inzu ni ngire nk'uko muyibona. Kano twigiye ku ruhande rero nacyo turebe ikibanza kindi. Ni iki ngiki gihinguka ahangaha mubona hateye ibigori impande y'iyi nzu. Uru ruhande rwa ruguru rukora ku muhanda ufite metero 12, ndetse n'urundi rumanuka rukaba rufite metero 15. Ikibanza rero ni iki ngiki mubona. Tugiye kumanuka hano tugire hepfo aho kirangirira, niho hangana metero 15 kuri 12 za ruguru ku muhanda. Ubwo nacyo ari ikibanza kinini cyajyamo inzu nini, cyangwa se akajyamo amanexe menshi. Inzu ngiriya rwose n'ikibanza cyaho ngicyo, ubona ko ikora ku muhanda, ubona ko ari ahantu hagaragara neza cyane. Inzu ishinguye, inzu ndende, inzu igaragara neza rwose. Iyi nzu rwose ni miliyoni 10. Iki kibanza n'iyi nzu ukayegukana, ntabwo ari amafaranga menshi. Miliyoni 10 iyi nzu ukayegukana n'ikibanza cyayo. Murakoze. Nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha. Miliyoni 10 hose ukahegukana. Inzu n'ikibanza n'amanexe byose ni miliyoni 10 zonyine. Ubona ko ari ahantu rwose hagari hagaragara. Nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha muri gahunda nk'iyi ngiyi.